Okay, praise the Lord. So, ito meron nga oras, ada tayo iti Word of God. Time iti mensahe. Praise God. Isungin may tayong agdengag, may tayong agabsorb. Praise God. Tikat kung isuro ka na kayo, iti yung oras kat you are a spirit being. Sika kat spirit ka. Spiritu ka. Nga daan kararwa nga nagbabalay dito'y bagi. You are spirit being. No, abay nga kailangan nga maadal tayo nga we are spirit being. Iti no may panggap ti laban, ti panakidangadang dito'y lubong, kat saan tayo nga magkidangdangadang iti flesh and blood, no dikit ti principalities and powers. Kitaan tayo na Ephesians chapter 6 verse 12. So, kailangan nga makita nga you are spirit being, tapno ti panakilaban mo in the spirit. No ti panakilablaban mo dito'y lubong, ket nilalasag ang kamangabak. Kailangan nga makitam nga you are spirit being. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness and high places. Dito tilaban tayo. Antayo magkinangdangadang iti flesh and blood. Kaya nasawan, antayo makilablaban ti nilalasag. Ti bagi, ken bagi. Tilaban tayo spiritual. Dagiti demonyo nga dato'y lubong. Dagiti demonyo nga day data tao. Dagiti demonyo iti saksakit. Demonyo iti poverty. Demonyo iti lunod. Demonyo iti kinarakas. Isura dyan kalaban tayo, iti personal life tayo, kaya dito'y lubong. Ket no, han mo makita nga you are spirit being, at saan mo makita nga you are so powerful, nga spirit, han mo nga muti lumaban. Amuyo aduda jay, umay jay panunot tayo, umay jay bagi tayo, umay nga problema tayo. Ti amu tayo gagangay dagi jay, ngam no, kita mo jay Biblia, dagi jay kat espiritu ti demonyo, nga nagwaras dito'y lubong. No adati, kasmaniganda jay, nalakakang agpaspasubnod, aday spirit ijang, nga kailangan nga i-overcome mo. Kasi nung nalakaka nga umapos nga tao, dakkel iti pinsala, wano dakkel iti problema nga aramida na dajay ijabiyag mo. Kailangan i-overcome mo diyay. Ket spirit ti manglaban ni dyan. Basit na diyay nga demonyo, nga giant diyay. Dadi apos nga diyay pasubnod, basi-basit na diyay nga demonyo, ngam adon ti dinistroy na. Isu nga kailangan nyo nga maawatan nga you are spirit being nga lumaban ka dagitoy nga espiritus dito'y lubong. Dagiti ko na nga principalities, dagiday spirit nga high ranking nga espiritu ti demonyo. Isudat ti adda ka dagiti opisyal, dagiti presidente, dagiti kung handang makita diyay, ijay da nga go-work. Kanina nga ngato nga tatao. Dito ko na nga principalities, powers, rulers of the darkness of this world. So makita yun da. Daging saksakit, agtartrabaho iti biyag tira tao, tiyamu da gagangay. Tiyan muda gaputa ada kinanda nga naikontra. Tiyan muda dadagamin panawin. Pero ada ti spirit behind ni dyan. Ususara na dagito'y klima. Ususara na dagito'y makan to destroy you. Iso ano, makita nga you are in the spirit, kayam ti lumaban. Dagiti agririring agasaw nga kanayon nga riri. There is demons, evil spirit,
ijay nga pampagririri. Tati Holy Spirit, hanga na ti trabaho na. Ti trabaho ti Holy Spirit, peace and joy and love, patience, endurance. Amen. So, ano makita nga you are spirit being, makalaban mo din. Adun di pinagsisinan na gito yung demonyo nga agasawa. Isu nga kailangan nyo nga maawatan na ito yung mensahe. Another thing, kailangan makita nyo dahil, isu nga kailangan makita nyo nga you are spirit being, because iti panagnatayo ti Christian life, kailangan nga magnatayo in the Spirit. We need to walk in the Spirit, not in the flesh. Galatians chapter 5, beginning verse 16. Kung nanay dyan, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Magna kayo in the Spirit. Kailangan di panagna tayo, panagbiag tayo in the Spirit. Amen. Yes. Hallelujah. Verse 17. For the flesh lusted against the Spirit, ti tarigagay ti lasag, kontra the Spirit. Kaya ti Spirit met kontra iti lasag. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that you would. So, ahan mo maarami, di kayat mo kumanga aramidan nga mayat. Because ada lumablaban nga flesh. But if you believe of the Spirit, you are not under the law. So, nga kailangan tayo nga maidalan iti Spirit. Kati idalan ti Spirit, your human spirit. Ti idalan ti Holy Ghost, dadya spirit mo, not the flesh. So, ang kailangan nga maawatan nyo, you are spirit being. Yes, amen. Hallelujah. Adubay dito iti rason, no, apay nga dapat makita yo, nga you are spirit being. Ulitak manan, titunay nga anak ti Diyos, kada kayo, last part, ito na ito yung exhortation or introduction is the real child of God, the anak ti Diyos, is your spirit. Yes. Not your flesh. The anak ti Diyos kan ka, kay spirit mo, the anak ti Diyos. So, ito yan. So, mapantayon, you are a spirit being. Hallelujah. Amen. You are spirit being. So, mapantayo day. Text 2 tayo. Luke chapter 9, verse 50 to 55. Ito yung i-basi ti message. Luke chapter 9, verse 50 to 55. You are a spirit being. Hallelujah. Masapol maawatam na day biyag mo. Nga spirit ka, nga nagbabalay dito'y nga bagi. Hanga dito'y bagi, titunay nga sika. Ti bagi, balay mo lang dito'y. Kalapaw mo lang dito'y. Timplom laang. So, ti maskot yung spirit mo. Amen. Pero ada na yung spirit di jaunag. Nga iso ti tunay nga sika. Kat maawatam da jay, kat maawatam da power na, da jay nga spirit, kayam nga parmakan da jay nga enemy, nga spirits, nga nagado dito'y lubong. Yes. So, mabantay verse 50, King James translation, Jesus said unto him, forbid him not, for he that is not against us is for us. And it came to pass, when the time was come, that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem. Verse 52, and sent messengers before his face,
And they went and entered into the village of the Samaritans to make ready for him. Dito yung naging disciple ng inbound na. Itata, apanda ko umununada nga mga prepare di panagsangpet ni Jesus. Ngayon dagiday nga tataw di Samaria, tuloy tayo 53, and did not receive him. Sanda nga inawat ni Jesus, dagiday nga taga Samaria, because his face was as though he would go to Jerusalem. Because in the direction tirupa na, kahit kasamapan ni Jerusalem. Titurong na, iso nga, handa nga, ni-receive. Nakaungat na gito'y nga disciple ni Jesus. Nagpaisumot piyam na, gungot ka, handang inawat ni Day, master mo. So nakaungat, the disciple, when his disciples, James and John, saw this, edi nakita na John, dagito yung naramit ni taga Samaria, nga handa ni receive ni Jesus, they said, ito yung kinunana ni Jesus, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven? Nagita ati, disciple. Ang din nag-ungot na ti bilibak. Ti bilibak di faith na nga. Mamati lang ang kararag na bumabati apoy. Manmanuto kasi nga disciple ni Jesus ata. Pero nagitoy, believe na yan. Ano kararag kami nga bumabati apoy ta uramanan dagitoy nga taga Samaria. O dajay ada kalakuan na nag-uutang ngam dajay ko na kitam ti faith da talaga nga dakal di pamati da, mamati da o kararag da, bumabati apoy nga kaskin ni Elijah. Kunari day, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them even as Elias did? Kas inaramid ni Elijah. Makita yo, kasi kumamati pamati tayo. Hallelujah. Ti disciple ni Jesus, ang kumagpatay-patay di pamati, kailangan dumakal tayo di pamati, kailangan nga balin tayo amin nga miracle worker disciples of Christ. Amen. Amen. Yes. Ti disciple ni Jesus, ngayon muna una, they are so powerful. At dati man nagdua-dua, pero at dati nangangato ti pamati na. Amen. Verse 55. Ito yan. But he, Jesus, turned and rebuked them. Inungtan ni Jesus isuda. Apa nga inungtan na hangad ka po di pamati da. Ti inungtan na kadakwada, day naunget da. Naunget da dagitoy nga disciple, takunada, kaya't mo ta agbilin kami, ti apoy nga gapo sa dilangit, kat uraman na dagito nga tao. Dahil naungot na nagito yung disciple. Dahil tinirebuke ni Jesus. Amen. Kung na ni Jesus kalakwada, and said, ye know not what manner of spirit ye are of. The King James can YLT, dahil yung makita na dahil, tinaduma translation, he rebuked them, kung na lang awanin. Pero the King James can YLT, kung na dahil, ye know not what manner of spirit ye are of. Hanyo nga amu, no anya nga klase kayo nga spirit. Dahil tinirebuke ni Jesus kalakwada. Handa nga amu, no anya nga klase da nga espiritu. Da kayo nga mo yo? Anya nga espiritu kayo. Anya nga klase yung spirit. Tidaduman to ba ikat adantihan nga kinamu nga spirit isuna. Dito'y, dadya di may isa nga, kurang na gito'y nga disciple. Handa nga mo, no sino da nga spirit. Kat nangarkarkaron, nga damananti, ha nga makamo nga spirit, gaya misuna. Iso nga, dito'y very important, nga maawatam no sino ka nga spirit, ken maawatam nga you are spirit being. Yes.
Tanuhan mo nga mo no sino ka nga spirit, nuhan mo nga mo nga spirit kagayam, sabali ti may bibiyag mo, bibiyag ka ti lasag. Nuhan mo nga you are spirit being, kensaan mo nga mo no anya nga klase kang spirit, dajay ti rason no apay nga agbibig ka in the flesh. And once nga agbibiyag ka in the flesh, abakan da ka ni Satan. Ta spirit isuna, ti makakaya lang kanya na spirit, ti makalaban kanya na. Saan nga mabalin nga kalabanan ni Satan? Hantay mabalin nga kalabanan ni Satan iti lasag. Hantay nga kayang kalabanan ni Suna ti armas. Nga carnal, wano physical. Hantay nga kayang nga paltugan ni Suna, wano tagbatan ni Suna iti bunang, wano puuran ni Suna iti apoy. Nga literal, ti makakaya lang kanya na nga lumaban ket spirit being. Yes, amen. So ano hanyo makita nga you are spirit being, hanyo nga kaya isuna nga parmaken. Uray no naaabaken. Tamoy tinang abak ni Jesus kanya na his spirit nga napan ijay hell. Tinapan ijay hell kinungkor na amin suda. So nga kailangan nga makita nga you are a spirit being nga nagapog ka ni Jesus, tapno amom nga they are under your power and your authority. Yes, amen. So nga ado iti Christian nga they do not know how to use their power. So saranda tinagan ni Jesus nga powerless. Ay expression tingiwat. Ngam titunay nga mangusar tinagan ni Jesus nga muda nga they are spirit being, very powerful tinagan ni Jesus Christ. Yes, yes, amen. Denggan nyo dagitoy. So nga adu dagita nga haan nga masiset free. Tagbibiyag da iti flesh. Kailangan nga i-overcome tayo iti flesh ket agbiag tayo in the spirit. Yes, amen. So you are a spirit being. Amen. Amun nyo no sino kayong spirit. Yes. Amen. So, sakman na ituloy tayo mapantoy man iti Roma. Romans chapter 8, verse 10 and 11. And if Christ be in you, no ni Jesus adda kada kayo, the body is dead. Natay isuna because of sin. Amen. Yes. But the spirit is life because of righteousness. Yes, amen. 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 Tibagi, natay. Or tinaduma, matay. Tibagi. But the spirit is life. Yes, amen. Isungan na mom, ngayar spirit being. Makita mo niya nga light, tiadaking ka. Yes. Amen. Iday mo makalaban ni patay. Nga satanas. Kindi demonyo dito'y lubong. Amoy dagdamang bangbang karap tininegosyo, demonyo dagyan. Yes. Anyo lang gaming nga mo, amoy ti curse nga may bagbaga spirit dagiday. Tatina i-curse ni satanas, kin amin nga demonyo. So nga amin nga demonyo, curse. Dagidang spirit, once nga sumrek na iti business, sumrek na iti biyag ti tao, ikabil da day curse si jay. Kasladang nilaw dagiday nga gibati ti ges. Kat isuda nga mismo, kat iges, kat mas dao ka, apay nga adaday curse si John. Iso kita nyo no, niya nga curse sinagtrabaho iti lulong tayo, no niya nga spirit, no matmatay da, agtata-transfer iti pamilya di ay. The spirit agta-transfer, halang agapot at tinawid mo da jay blood da. No, dikiti, there is a spirit in a family nga dadayang ngamang kon control. Yes. Isu ano matay dagiday, apo, agta-transfer day di anak, day apo. Katnuhan nga ma-break day, agta-transfer day, nga ingana ti fourth and third generation, katnuhan na ba lang nga ma-break, ag-transfer patuloy. So you need to know, no inawat mo ni Jesus, adaking ka the spirit of life Yes. to destroy that curse. Amen.
So ano makita nga you are spirit being, nga naggapu iti Dios, naggapu kini Jesus, under mo dagiday nga demon spirit of curse. So kita nyo, no iti may sa nga pamilya ka natanatay dati high blood, isumalang ti agpuplo, ti amunti sen siya ijay, at puliyo nga high blood, because di darayo high blood. But saan nga mo no iti spiritual realm, spirit lagi dyan nga mangkukos ti high blood ijay. Amen. No daday family nga daday kat obesity. Anya ti obesity? Kaya nalulukmog nga dadakol nga permi. Obese. Kala dagi Amerikano nga nagdadakol nga daday. Handa pa yan nga makapagna. Obese. Spirit lagi dyan. Nga uray piman mo't saan da nga mangantad adu. Kat apay lata. Ada mo ti espiritu nga nakukutong. Uray ko makakakanman. So, tikayat mo sawan, pastor, mabaling nga may deliver, yes. Nung makasout na nga spirit, the spirit of obesity, agislender ka. Kasi na ita, tiyan mo tayo ngamin, dagito yung mangyari, the physical nga kitkitaan tayo, physical nga mangyari na dahil nga saan tayo nga mo, nga dahil principalities and powers dito'y. Na kinaramid ijay. So makita yun, dagita pamilya natataba na kita. Ewen tayo so dahil nga spirit. Dagita naha-high blood dagita. Dagita diabetic dagita. Ti pamilya dagita. Ada nga dagita pamilya nga dagita ti ipatpatay dakat dagita mag-aksidente. Yan. Kara-aksidente da family. Tida duma napupobre nga nautangan. Ket kasyay sumursursurot piman diyay. Tida duma mat nagsisina de pamilyada ti asawa, nagsisinukat. Isu nga dagiday mat anak na sumursursurot ti nga spirit. So kailangan makita tatan nga you are born again. You need to break that spirit in your family. You need to know you are spirit being. Hallelujah, you have power. Hallelujah, amen. So makita yung dyan, verse 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, no ti espiritu that dyan nga ng pagungar ken Kristo manipod ken palay ket adda iya unagyo. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Duwa riyan. The Spirit nga da kada kayo, biyagan ng tumat na itabagiyo. Entun panagungar. Kentata, biyagan na jay bagim no anyaman, ti dinestroy, ti enemy, kayan da jay Spirit nga da jay unag, nga i-restore, ti health na da jay, ti life na riyan. Quicken. Ringana. That in the dead nga part of your body. So we need to believe in that spirit. That the Spirit of God is so that on earth through Jesus Christ. So now, prove ko kada kayo nga you are a spirit being. Umuno na kitaan tayo, kanayon ko ibagbaga kada kayo da Genesis 2 verse 7. You are a spirit being. May sakang spirit. Nga daan power. The spirit lang ti makalaban ti spirit. Amen? Spirit to spirit ti laban. So kailan makita nga you are spirit, tapno makalaban mo, maparmuk mo dagidang nga spirits. Verse 7, Genesis 2 verse 7, And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life,
Kanang ko'y bagbaga, breath of God, ket Spirit. Amen. Hallelujah. So, inpuyot na ti anges ti biyag, or spirit of life, ket nagbalin nga kararwa nga si bibiyag. Nagapuan di spirit na. Breath of God. Ket anja ti breath of God. Hallelujah. Anya ti breath of God. Job 33 verse 4. The breath of God is Spirit of God. Ano kay bagbaga ti anges ti Dios? The breath of God is Spirit. Hangag ang anges ti Dios ti natural nga angin. Because iso na tinang create ti angin. Idi awan pa'y ti angin, adan biyag, adan breath of God. Ket ti breath na His Spirit. Yes, yes, amen. I repeat, the breath of God is Spirit. Yes. Ket nukunan na He breathed into His nostrils the breath of life. He breathed the Spirit. Nga nagapukan niya na, ang kabilay diya tao. Ket nagbalin nga kararwa nga sibibiyag. Oh, hallelujah. So makita yo, itinagapuan ti life nga napan diya tao, breath of God, Spirit of God. Dahil ti tunay nga sika. The Spirit nga nagapuy ti Dios, ti tunay nga sika. Yes, amen. Amen. Naadaan ti kararwa ken nagbalay ditoy nga bagi. So you are a spirit being that has a soul living in this body. Hallelujah. The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty has given me life. Yes, amen, amen. O nakita yun ay? Amen. Yes. Nawatan niyo ba ay? Breath of the Almighty is the Spirit. Yes. Amen. Kat dajay di tunay nga sika. Okay? Tuloy tayo nga mangadal. So first Thessalonians 5:23, amo tayo dagito nga verse nga usarak. So ti tao bukbuklan ti spirit, soul, and body. Talo ti mang bukbukal. The spirit nagapuy ti Dios, breath of God. Jay soul iso tinag-create. Jay body iso tinagapo iti pitak. So now, siya sino ti tunay nga sikayda? And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus. So makita yun dahil nga ti tao, bukbuklan ti talo nga banag. Spirit, ti number one. And soul, and body. So kaya spirit tayo, nga nagapuy ni Diyos, iso ti pinaka-powerful nga sika. Yes. Amen. Ket imove na di kararwam. Your will, mind, and emotion, ket agmove di body. Amen. But itunay nga sika, nga kinunag, ket di spirit. Yes. Amen. So you are a spirit being. Amen. Yes. Powerful na dahil di damo. Ti biyag dadan kene Eva. Pero di problema, dinisib ni Satan isuda. Iso nga na dahil nga spirit na isinay ni Diyos, iso nga kinungkar ni Satan, ti tao, tanakongkar na dahil spirit na, idi nagbasol na. Yes, yes. Iso nga, tihangan na born again, kasi di kasasaad na. The spirit ng impuyot ti Diyos nga pinaka-powerful kanya na dead, na i-separate iti Diyos. Iso nga naging powerless. That's the reason nga inabak ni Satan ni Adan. Inabak na ti tao dito'y earth. Nagbalin iso na nga God of this world. Nagbalin ni Satan nga Diyos tilubong. Wano na inlubungan, ti pag-asa tayo lang, tapno makongkar tayo suna, kailangan tayo manan, iti new spirit from God.
Kailangan tayong maborn again. Kailangan nga agsukat tayo ti Spirit. Yes. Because jay old nga Spirit, inabak ni Satan. Pero now, nga na-born again ka, adamanan ti barbaro nga Spirit mo, kabarbaro nga kaparparswa, kabarbaro nga naggapoy ti Diyos. And that Spirit, nagsublimanan, jay power na to destroy the works of the devil here on earth. So, kailangan makita yun na dahil nga you are a spirit being. Yes. So, nga rihan nga na born again, defeated ti biyag na. Because inabak ni Satan. So, day bagbak, oray presidente, senador, oray naggraduar ti pagka-attorney, naggraduar ti pagka-engineer, wano, nagbalinis so nga teacher, or whatever nga inadal na dito ilubong, nuhan nga born again the Spirit na, they are under the power of darkness, but those kadagijay nga born again, you have the power to destroy the works of the devil. So nga, if you are here, no ada ka dito'y, katkasya, di kasasaan mong hangkabay nga na born again, you need to be born again. Yes. Amen. You need to be changed. Yes. Change your spirit. Surrender that old spirit and receive the new spirit from Jesus Christ. Hallelujah. So, alan, makita yun ay. So, it is spirit. Isuti tunay nga sika. Yes. Nga mangi-manage ti mind mo, will and emotion mo. And your body. No jay spirit mo tagrain. No jay spirit mo. Iti mangi-guide. Iti biyag mo, baling ka nga powerful men and women here on earth. The deception ni Satan. Apan na kinurunaan jay flesh. Iso iti kasla inpakita ni Satan nga kinasiasinon ti tao. Dinatnagday ti basol. Iso nga ti amon ti tao, they are just a human. They are just a woman. I'm just a woman. Yan. Naday ti kwa. So nga ano ti tao, tawak lang. Nung makita mo sino ka in Christ, han ka basta tao lang, you are a spirit being. Yes. Hallelujah! Yes. Okay, so now, mabantay yun dyan. At dati kinunag ngamin nga kinataom nga isura dyan yung spirit man. Na isuro-surok na to, kaya ipas, naging dinaduma. So ipakita, klata ka na kayo, naging scripture. Mabantay yun iti Ephesians. Hallelujah! Yes. Naba malala tayo? Yes. Mabantay yun Ephesians chapter 3 verse 16. You are a spirit being. Yes. The spirit mo, di ba tiyong nga sika? Amen. Kahit na diyang spirit, karuprupa na niya po Diyos. Amen. Yes. Na diyang spirit full of power. Amen. At kararag ni Paul that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Yes. Yes. Dahito'y inner man, dahito'y jay inner being. Yes. Dahito'y jay spirit nga kinunag nga kinataom. Yes. Hallelujah! Amen. Amen. Woo! Ano ba ti inner man? Yes. Iso na dyan born again nga spirit mo no na born again ka. Yes. Yes. Sino ti na born again dito? Amen. Nagdiha nga na born again, be ready. Aggressive kayo maramdaman. Yes. Yes. Amen. Woo! Yes. Hallelujah! Yes. Another, 1 Peter chapter 3 verse 4, nga dati hidden man na kinunag nga kinataon. So the spirit. Nga dati unag mo. Hallelujah. Breath of God. So no Spirit of God, tinagapuana, He's so powerful. Yes. The power ni Amana na inherit na. Yes.
tayo dajay, divine nature tayo, inheritance diay. Na inherent mo diay, inherent mo. Yes. Abay nga kasjay. Okay, sige, basahan tayo. But let it be the hidden man of the heart. Kita nyo na dahil hidden man of the heart. At dati, hidden person. No, basahan tayo. Ijay, the Duma translation, ESV, but let your adorning be the hidden person of the heart. Hidden person of the heart. Ada tina kinunag nga kina sa asinom. Sura dya spirit ija unag. Yes. Amoy din na awatak lay doy nga dakdakkel di pa nakaammo ko ni sarili nga I'm a spirit man. I'm a spirit being that has a soul living in this body. Mas karkaro ti pamatik can power in my life nga agbiyagak kani Jesus. Agbiyagak akas kanyana. Because the Spirit nga da kanyak, iso nga talaga, ti kais iso ni Amana sa dilangit. Amen. Yes. Katad yung Spirit nga da kanyak, nga da ka na kayo, nga born again, da dyan nagapukin ni Jesus, nga kailangan ko ibagbaga. So you are a spirit being, nuhan nga na born again the spirit ti tao, da jay old nga natitinag nga spirit. Awan ti kay kaya na dayay, tain papayat ni Satan. So kitaan nyo kanina ganyan naglalaing in binutbutusan tayo. Aglalaban na, ay no nga makibibiyang ni Apo Diyos. Pero apay nga dati ko kurakot ijay. Amoy di kurakot nga dagijay, haan nga Spirit of God, tinagapuan na di. Han nga wisdom dayay, kinasikap. Isu nga, timayat na condition of the heart. Amen. Hanga di laing ti ulo, di noan niya nga klasika nga spirit. Yes. Na di kumatagturay dito'y nation tayo nga Pilipinas. Nga makita na, no sino iso nga spirit kini Kristo, tapno hangag kurakot. Hangag aramid tidakes. Hangag panunot tidakes. Lagi ti tunay nga nalaing kini Apo Diyos. You see? Isu nga kailangan tayo. Nga maamuan, nga we are spirit being. Kasano din kasa tayo. Nga nagbalin manan nga new and spirit. Tadating nga di spirit tayo, nga dinagbasol di tao, naabak na dyan nga spirit ngayon muna. So nga kailangan agsukat ka ti spirit. Hallelujah! Yes. Kailangan nga masukatan jay old nga spirit mo ti new. So na jay, the way tiwagas lang agsukat ka ti spirit, you need to be born again. Yes. Amen. Kat kadagiti born again, you are now new. Yes. John chapter 3 verse 3 to 6. The only way for you to change that Holy Spirit is to be born again. Amen. Amen. Hallelujah. Tamun ti tao ti born again kat religion. Ti born again, may anak ka ti Spirit of God. Yes. Amen. So nga kailangan tayo di baro nga panakayanak, taday first nga Spirit nga naala tayo, natay, na isiparate iti Diyos, na corrupt, dinadaal ni Satan, dinadaal ti sin. So nga kailangan magkaroon tayo ti new spirit. Kailangan nga may anak tayo manan. Yes. Amen. Yes. You need to be born again. John chapter 3. Hallelujah. Verse 3 to 6. Verse 3, kunana, Jesus answered and said unto him,
Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Apeng hana mabalin nga kita ti pagarian ti Dios, tati makakita lang daday in the Spirit. Yes. So, na Nicodemo hana maawatan daday nga teaching ni Jesus, akas kadagiti adu nga tao dito'y lubong kadagito'y panawen. Ni Nicodemo nga great teacher ti Israel kat kunana, kasano nga may anak manen tilakayan. Sumrak aya ti anakan ni inana kat may anak ti mamindwa. May anak manen ti amuna physical ti bagbagan ni Jesus. So kunana kasano nga sumrak kat ti dakkelan lakayan ti daduma pay natay ni inanan. So, siyempre, minamaag dahi tang panunot mo kung nanay Jesus, apay damot ti kasta. Okay, verse 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Han makastruk ti pagarian ti Dios. Ti ana mayanak ti Spirit, ta kailangan nagsukat ka ti Spirit, nga gapuy the kingdom of God, sa kataagbalin nga taga-kingdom. Kailangan nga magsukat ka ti Spirit nga gapuy di langit ti Spirit mo may sukat tapno agbaling ka nga taga-langit. Yes, yes. Kailangan nga magsukat ka ti Spirit nga gapuy ti Dios tapno agbaling ka nga powerful. Yes, amen. Dahil kaya kasawan ni Jesus, you need to be born again. Yes, yes. Amen. Verse 6. Ito yan, that which is born of the flesh is flesh. Yan ay anak ti lasag-lasag. Ito yan anak ni inatayo. Dito bagi nga dito nga datulang na daurat na iso nga lasag. Tayin anak ti lasag. Yes. Ngam adda ti anak ti Espiritu nga sika iti uneg. Yes, yes, amen. So nga kunala ngem ti nay anak ti Espiritu, Espiritu. Kita nyo ti anak ti Espiritu, Espiritu. Iso nga dyan na born again, nga Spirit mo, hindi na born again ka, anak ti Espiritu. Kat gaputa anak ti Espiritu, Espiritu. Yes. Kini anak ti Spirit, Spirit. Yes. So nga dyan na born again, anak ti Holy Spirit. Anak ti Dios. Anak ti Holy Ghost. So nga dyan na born again ng Spirit mo, anak ti Holy Spirit. Yes, yes, amen. Woo! Amen? Yes. So nga dyan na born again ng Spirit mo, Spirit. You are Spirit! Yes. Hallelujah! Amen. Amen. So nga kunana, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, new thing has come. Jay old nga spirit mo, natay. Dinawat mo ni Jesus, ti barbaro nga spirit, pinmasok, ije unag mo. So nga jay spirit mo, barbaro, connected ije heaven. Connected ije Holy Ghost. Ti kadwana, ni amana nga spirit. So, nabakita ang daday nga daday born again nga spirit mo, you have the power within you. Ije uneg, the spirit mo powerful. The spirit anak ti Dios. Natawid na ti nature ni Amana. At the divine nature na. Na Diyosan nga kasasaad na. Daday nga spirit nga anak ti Dios. Healthy. Awan saksakit na nga spirit. Spirit of health. Kaski ni Amana. Spirit of blessing, kaski ni Amana. Very rich nga spirit, kaski ni Amana. Powerful, kaski ni Amana. King and Lord, kaski ni Amana. Yes, yes, amen. Like Father, like Son. Hallelujah. That's who you are. Amen. In the Spirit. Yes. You are a spirit being. Yes, amen. Nangat-ngato kang ni Satan. Amen. Because the spirit mo na anak from above. Yes. Taga heaven. Yes. Hallelujah. Amen, amen. Gana nga makita yun da, kararag yung gana, nga grema ka na kayo, nga makita yung your spirit being.
nangat-ngato ti saad mo kaysa ni Satan. Yes, yes. Isu nga no agsabat kayo kadagiti nga spirit kamet. Adalang balay mo nga bagim, isuda awan. So nga agberbirok dati pagbalayan da. Tagan-gan na da dito'y lubong. Handa nga taga, lubong. Taga-impierno da ngayon may dito'y. Tanatindag da ita. Apan da kita ti balay da. That's the reason kakayat na nga agiyan karigiti physical bodies. So nga paspasukan da ti bagi nga pagbalayan da. So nga no nagpinmasok da wag bagiyo papanawin nyo ta squatter da lang dita. Tikin balay dita ni Jesus. The Spirit nga human nga nagapuke ni Jesus iso tikin balay dito'y. Ti barbaro nga spirit so nga awan ti balay ni Satan dito'y. So papanawin nyo dagiti saksakit, dagiti demonyo. Yay, no asawaan da kayo, dagiti nga spirit lalaki kin babae. Papanawin nyo. Tada jay ti rason nga maawan, ti ayat yung kini asawa yo, tada! Ti asawa yo nga sabali. You need to break that power of darkness. Amen! Because you are a spirit. John chapter 1 verse 12 and 13. Hallelujah! You are a spirit being. Makadayo ko'y bagbagayam, a spirit that has a soul living in this body. So titunay nga siya kiti spirit nga anak iti Dios. Nagapuak iti Ama, nagapuak ti Holy Ghost, nagapuak kini Jesus. So nga titatangko ti Dios. Amen. Agkabsat kami kini Jesus in the spirit. Agkasingin kami pa'y. Amen. Hallelujah. Maawatan nyo kumari. So nga power ni Manong Jesus. Adda kini ading na. Amen. Day tawid ni Manong, he is my big brother. Nakipagtawid ak nga ading na. Di kinapuno na by the Bible, kasingin da ka. Nagado, di teaching na ito. That the spirit mo kasi di kasasad na. Nakipagtawid ti sa likuan ni Jesus. Iso nga baknang nga spirit eh. Iso nga baknang ka. Sino ti baknang di spirit mo? Di lasag mo mabaling nga nagtaod ti pobre nga puli. Mabaling nga nagtaod ka na obese. Nagtaod ay high blood, diabetic. Nagtaod yan na utangan. Kay body. But your spirit, nagtaod ijay heaven. Nagtaod kin Lord. Na day titunay nga sika. If you believe in that, nga kasasad mo sa born again believer, i-manage na your body. Agbalinan na ito nga bagi ni Jesus. Kati connection na ni the Adamic nature, the old life, makatop di jay by the blood. Kata jay ni spirit mo nga baknang, ti mangi-manage tito'y body. Iso nga pati dito'y bagi bumaknang, tasabalin nga spirit, ti mang-control kanyan. Kasi di kasana di bagabagami kada kayo nga we are rich. Hanga dek kababay na langso-langso tayo hawawan nga ron awan ti amin kay bagam kiti baknang ka. Your spirit is very rich. Son of God. Amuyo andang spirit agyan dito'y bagi so ti manifest na. So kailangan na mo nyo baro nga espiritu ti dato'y. Nagkapok ni Ama na sa dilangit.
Isu nga day spirit nga baknang nga nagbabalay ditoy nga born again ison ti agmanifest. Dati kasanang mang break ti curse. Dati mang abak kini Satan. Maabak mo isuna by the truth. The truth shall set you free. Woo! Sak, meditate ko na doy, di na, itinggadang sin magapsap dito'y bagik. Iso nga dito'y bagik, ambo na nga disconnected from Adamic nature, disconnected from the devil, disconnected from death, disconnected from the curse of the law, but connected in heaven, connected in the Spirit of God, connected with Jesus, connected with this blessing. Thank you, Jesus. Ay, dati pamati. Hanggang ipamati ka theory lang, nga doktrina. Itunay nga Word of God is life. Yes. Baliwan natin biyag mo. So, kitaan nyo tinamayan ni Satanas ti religion? Inalang in kulong isuda tapno, agadadal na ti doctrine na hangag change ti life na. Hanggang may empower. But now, God revealed these things for us to be changed. For us to become powerful in this life. Yes. Amen. Hallelujah! Yes. Amen. John 1:12. But as many as receive Him, to them He give them power to become the sons of God. Kasano di kasada magbaling nga sons of God by the Spirit. Even to them that believe on His name. Verse 13. Which were born not of blood, nor of the will of flesh. Nayanak na hanggang po ti dara, kuno iti lasag. Hanggang ti pagayatan ti lasag, nor of the will of man, no pagayatan ti tao, but of God. Nayanak na iti Dios, but born of God in IV. Hallelujah. But a birth that comes from God in LT. Nayanak na iti Dios. So nga din ay anak ka ti Diyos. The Spirit mo nga na anak, nagkapo iti Diyos. Seed of God. Seed of God. Yes. Hallelujah! Yes. Amen. You're born again. Nga Spirit mo, seed of God. Yes. Amen! Yes. Woo! Amen ba? Yes. Mabantayo di 1 John chapter 3 verse 9. So nga kayo nga born again, you are a spirit being. The spirit you tagalangit. The spirit you nagapukan ni Jesus. Nagapu ti Holy Ghost, nagapukan ni Father God. Whosoever is born of God does not commit sin. The spirit mo nga born again, ti pulos nga hangag basol. Amen. Nagbasbasol ka, di soul area diyan. No born again ka, di spirit mo, madina ti basol nga talaga. Amen. For His seed remaineth in Him, and He cannot sin because He is born of God. Yes. Ti born again, God's seed remains in them. Yes. Anya ti seed, bini. Hallelujah! Mapantayo ka diti amplified. No one born begotten of God, deliberately, knowingly, and habitually practices sin. For God's nature abides in Him. Ti nature ta tinadyosan nga kasasaad, wano ti kasasaad ti Diyos ada kanyana. Yes. Kita nyo? And then adapay tinainayo na dyan, His principle of life, the divine sperm, remains permanently within Him. Hallelujah! No dati may anak, ti lasag, sperm ti paggapuana, sperm of a man.
seed of a man, nga may kabil womb iti babayi, and then may anak, dadya lasag, seed of a man, sperm of a man, but no inianak ka, iti Diyos, divine sperm, seed of God. So Adan is sunat in nature of God. So Adan ka tinadyosan nga kasasad. Adan ka ti kasasad nga Dios. Kasla ka ni Amam. Ket kaputa daan ka ti divine nature, seed of God. Under mo ni Satan. Amin nga demonyo ag bow down ken ka because nagbalin ka nga Son of God through Jesus Christ. That's the reason nga want to curse si jay spirit mo. Tagalangit ita. Kasla ni Amana. Health isuna. Santo nagbabalay dito'y tulang mo. Isu nga, I am a spirit being, I am health that has a soul. I am living in these bones and flesh. Isu nga, the spirit ko nga health, tinagbabalayan dito'y. I want to karbangan, dagiti demonyo nga agbalay dito'y, this is my house. Het, the spirit mo nga nagkapuy the heaven, tinawid na sa sanik ko na Amana, so very rich, his spirit yada, dito'y bagi, isu nga nairaman dito'y bagi, nga rumang ay dito'y earth, because you are spirit being, you are very rich spirit. You have the power of His name, the power of the name of your Father, the power of the name of Jesus. You have the power to use it because na anak kayo dyan. So ano saram dagito yung power approve ni Amam sa dilangit. Woo! So you need to be born again. Tihan pa nga na born again, you need to receive Jesus, repent and receive Jesus Christ as your Lord and Savior. And after nga resiban nyo ni Jesus, now, cast out na kayo amin na kita, a spirit of poverty, a spiritual wife, a spiritual husband, apos kinadumapay, kasautan nyo amin, that's not your life, your spirit.